Ipini li thatu sama ilitum entertainment news pangcheng pontulona. Ilitum kecengsi bangke regional entertainment anatu panaitum pangcheng pona. Kecengsi a news ke bang lake share production anat pen. Share production along KAHOLO episode 3 an ke nang paklang edlo. Lasi la ke thom a episode ta pachero bra pet pen puthot isi a video alang to YouTube channel long one thula. Labang so abirta ke long tun lake patumidik Jenu Vlogs amethang a YouTube channel along alang live ke bang hochi labang so alam klar dak pen than teka. Adun thu abirta bang lake patumi hejong arni keme production along mir pola marjan so napaklang el. Hula bang so alam marjan so nili first impression la pen story sitame nili video bonai edlo. Nalitum nili YouTube channel long check iglote tag long po. Nili description long sitame link ikpo lapen lapu ai card long sitame angtum tag long po. Lasi labang so alam marjan ke lang long tangatum lang mission ma lang dagma. Nalitum nili pan comment long thanik. Lapen puthot thua birta bang lake patumi hejong mukrang bake eta ke hai amethang a YouTube channel long isi a video one. Hula bang so a video bang ke alang hem tap si ke pekla. Mate hem tap a vlog sinang ke pekla. Hula bang so a vlog so long alang isi a hem tap paklang. Hula bang so hem tap kang tui 80 plus fit do jitang alang thumbnail long kita. La sini sita me hula bang so a video lang lo. La penil bang so a video ke lang along. Hula bang so a video long mukrang bake eta ke hai kaning je 80 upon KARBI alam pena bang nili tengmen protang te masap so chok che chat na do ka ve kon lo 80 feedback video hit truck ner kepan do ko ipu takang so hula bang so a video long alang 80 upon truck ner kep pusikepu lasi bang so lam bang ardu pame tha maju si tame 80 plotang te 8 pen 0 si 80 je manji truck ner kep mate truck pen ner kep 6 9 la megnia megle koson si 80 nanga cheman po 80 plutang te 80 ji bon stemla dak mukrang beke ta ke hai bang kaning je bang ke truck ner cap la se itum dak clearly pen sini dam truck pen ner cap that means 6 8 la puson lo plutang te koson si 80 nanga keman po la he hu alam paneli mukrang beke at a video long ke dampang ning kan hini bag dulu aprang islami labang so a comment ni di pidot lasi 80 upon KARBI lampen ake chok lima bangke ner cap puji regional entertainment news abangke lapan si jut koklo national itum puthot national entertainment news along antum langdam thuna national entertainment news long pen ke cheng sike bangla ke inut ningkan trok kepra hini asar piburi mate alang ke Telangana long ke do inut a YouTubers alang arta abang ningkan trok kepra hini nang pregnant ap sistame flight kache thapo bangke 9 Mars arnisi kache thap chengla alang li mena bangke milkuri yangawa lapen alang li YouTube channel la bangke my village show lapen labang so a YouTube channel alang li local area long ana bangke chethang pe jongsi nang li thek lutang te YouTube long video ke Islam ji nang ning hang plotang te dake nang arta ong lupu nang pupe nang li ningkan phokep pele bang chengi sita chok ningkan phokep pele nang li YouTube channel bang start ji sita chok la sila bang so asar pi burita ningkan phokep ra hini ke pleng ansi alang ake mang flight ka che thap po bang ke 9 Mars arnisi ke pleng la sinon puthot to berta bang ke tum Assam along riano etum Assam state long nang plotang te non amat ke tum HSLC exam do bom mate high school living certificate exam do bom matang te ki YouTube po ni pini lasi la puson exam do bom hut bang ke thom a teacher atum bang ke amethang exam duty che claim pami minute ajoini dismiss that mate a job penamasi in khan pedla labang so abirta nang ke le bang ke 9 Mars arni protidin time along lang tamik labang ke thom a teacher amen la ke Rinki Barman Abdul Malik Lapen Abdul Chahan alang litum aphan ka patanga school bang lake Ganesh Kuari Tribal Secondary School along labang so school kido bang ke Bagara Bajar lasinon labang so news aphan bang ke international news do politum upondena athema Priyanka Chopra ke India asu galil ganone habang ade sile ro kai Priyanka Chopra lapen Nick Jonas ta
Holy celebrate labangso Holy celebrate pu aha khia bangke pulo bangso apartia long pretty jinta jitame chetong do lasi pini entertainment news episode bangke dakla sikang ton pon eglo dome thangme kardom korbang thu